Kad se stavimo ovdje na namjenu, trebamo raditi. Nije porodice. Pitanje broj 4. Koje godine je proglašena Srpska Vojvodina koja se sastojala od Bačke, Banata, Baranje i Srema? To je severna Srbija. Godina je u pitanju, znači tačan odgovor 2 boda, najbližih promaša 1 bod. Koje godine je proglašena Srpska Vojvodina? Odnosno Vojvodstvo Srpsko. I poslednje pitanje. Ko je bacio bombu na povorku prestolonasljednika Ferdinanda u Sarajevu 1914. godine? Imate još 10 sekundi pa morate razmeniti. Evo izvoli, pusti. Samo 5. Kume, da, ili prosledi. Može, menjajte. Neće. Ja jako ću majke. Može, odgovori. Starija braća su Stefan i Vukan, Ratka Janjića. Samo oba odgovora su tačan odgovor. Ako nemate oba imena, nemate ni jedan. Koliko bodova pišem? Ako imate oba, 1 bod. Ako ima samo jedno ime, pogođeno. Ne važi. Ništa, 0 bodova. Dalje, brodovi su Santa Maria, Pinta i Ninja. I New York Gomez, brate. Jedan bod, ja? 1 bod ako su Samo jedan? Samo 1. Konj Aleksandra Makinovskog zvao se Bukefal.